Ćao drugari, danas vam predstavljam jedan zanimljiv auto. Pitanje je Dacia Sandero iz 2015. godine, 1.2 benzin, 55 kW, 75 konja, koja je prošla samo 32.000 km. Pa, ajde da vidimo kako izgleda auto koje je prošlo samo 32.000 km, a ipak je staro 10 godina. Neko bi rekao da je to novo, međutim, daleko je to od novog, naravno daleko od lošeg, ali ajde da vidimo šta 10 godina korištenja uradi jednom ovako malom gradskom automobilu. Prvo, da krenemo s poljeg izgleda. Auto je besprekoran, osim zadnje lijeve štapke, koja čini se da je imala neki spoj ili zgorla. To ćemo da zamijenimo, naravno. Također napomenem, auto je prodat odmah čim je uvezen. Nije ni bio na oglasima, međutim budući kupac nam je traži da sredimo tako te neke sitnice koje ćemo sad predstaviti u ovom videu. Hajde da vidimo unutrašnjost. Ono što prvo upada u oči je to da je volan malo oguljen, međutim u pitanju je plastični volan koji ćemo vjerojatno presvući. Također iz nekog razloga sirena ne radi. Testirao sam je danas, najvjerojatnije da je u pitanju ova ovdje ručica. Da vidimo kilometraž. Znači auto je prošlo originalnih provjerenih 32.885 km. Što se tiče opreme, ovaj auto posjeduje sve ono što treba pa jednom normalnom čovjeka, ja preko, znači dakle tu je radio s USB-om, klima, prednji podizači, centralna brava daljinsko, i što se ostalih stvari unutrašnjosti tiče, ona je stvarno u besprekornom stanju. Jedino što ćemo morati da odradimo jedno kvalitetno dubinsko čišćenje. Prednja sjedišta nisu strašna, ali zadnja su malo pogođena zato što se vozila mala djeca, ali sve je tu u skladu sa godinom automobila, tako da tu ništa nije strašno. Hajde da vidimo kako izgleda taj 1.2 benzinac sa 32.000 km. Da, također napomenem, auto su fabričke gume koje ćemo također zamijenimo, naručili smo 4 nove gume. Jedno iznenađenje, da imamo amortizer, što na primjer novi Golf 8 nema, ima onu neobičnu štanglicu. Motor je besprekoran, kao što se vidi sa slika, znači sve je tu. Još uvijek, znači vidi se fabrička boja, oznake šarafa, apsolutno sve u savršenom stanju. Jedino što je akumulator je promijenjen skoro, ipak auto staro 10 godina. Kao što vidite, sve na svom mjestu, znači stvarno je rijetko naći automobil koji je prošao 32.000 km za 10 godina. Motor je 1.2 benzin, klasični Renault motor, jako pouzdan, izuzetno jako mali potrošač. Što sve je na svom mjestu, znači savršenstvo, što bi se reklo. Iskreno, onako moje mišljenje, ovaj automobil je možda i best buy u klasi, zato što troškovi održavanja su, znači, pa ja bih rekao mizerni. Dogovorili smo sa budućim kupcem da odradimo, znači, i veliki mali servis i zamjenu svećica i svih tečnosti i ulja automobilu. To će ugrobo izaći nekih 320 eura, ali kad odradimo snimat ćemo to sve, tako da okažemo nekom budućem klipu. Dotad, pozdrav i ostavite nam neke vaše komentare ako posjetite ovakav automobil.